uyu munsi ntusanzwe, uyu munsi nabatemberereye, nagiye mu karere ka Karongi. Murabibona ko ndi mu mazi, ndi mu Kivu. Ndi kumwe n'umupilote utwara ubwato. Ubwato bwawe bwitwa ngo iki? Ubwato bwanjye bwitwa Napoleon. Yego. Umushoferi utwara bamwita Amani. Yego. Ubuzima busanzwe abantu bo ku mazi babita ba kapiteni. Muba muri kapiteni, muba mumeze nk'abatwara indege? Abatwara ubwato no bita ba kapiteni, abatwara indege babita abapilote. Okay. Aho twabifite ibirwa bitembereza abashyitsi. Akaba ari ikirwa cyitwa Napoleon cyo miliyoni 5 z'inyoni. Akaba n'ikirwa cyitwa Nyenyeri kibaho inkende. Akaba n'akarwa k'amahoro abantu bajyaho bakaruhuka, bakavuga neza, bakajyana umuntu wokereza ihene cyangwa se bitewe n'ibyo bashaka. Yego. Ubundi bashaka bakanoga, bagashyira ibirenge mu mazi bakaruhuka bareba ibyiza bitatse u Rwanda. Yego. Kino kiyaga cyacu buriya ni kinini, gikora ku bihugu bibiri, gikora ku Rwanda na Kongo. Gikora ku mupaka wa Gisenyi na Goma, gikora no ku mupaka wa Cyangugu, Rusizi na Bukavu. Ariko mu kiyaga cyacu cyacu twaba dufitemo ibirwa byinshi, n'ibirwa birenga 150. None se nkubaza ikibazo ko mbona ubu bwato bugenda ariko bufite moteri ibukoresha. Ubwo nihe tekinoloji ibukoze kugira ngo tumenye bugenda gute? Donc ntiwabwira abantu uburyo ki bukozemo. Hari ukuntu bugenda ariko ukabona buranihuta bukirukanka. Iyo bwato ushatse burihuta bujya kudense ebyiri. Yego. Ukagira imbere n'inyuma. Ubundi hano mfashe ni umuriro, ushaka kwihuta uragiserera umuvuduko wa moto. Ubwo washaka kugenda buhoro ukagabanya. Noneho iyo ujyanye iburyo, bugiye gukatira ibumoso, wajyana ibumoso ugakatira iburyo. Noneho rero ukaba dutembereza abantu cyane cyane ukunda kuhabona, kandi Karongi barasura cyane ko bafite ibyiza bitatse u Rwanda, ibirwa byinshi. Mu bukerarugendo ukunda kubona abashyitsi benshi kurenza ahandi. Urabona dufite n'inyoni ziroba amafi, ziriya nyoni zitwa koromora. Zitwa? Koromora. Humura? Koromora. Okay. Ziroba amafi, tuba dufite amahoteli akora ku mazi menshi, ari za Betania, za Delta. Mugira amahoteli menshi. None nk'umuntu ashaka kuza nko gucumbika muri hoteli nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, wabuze ibiciro bya hoteli nk'uko twatembereye? Betania ni uguhera ku 30. Yego. 80. Nko kuri Delta ni uguhera ku 45 kugera ku 100. Yego. Kuri Kiro ni uguhera ku 300 kugera ku 1,000,000 n'igice. Kuri Koromora ni 175, ngo ntabwo ibiciro byabo bimwe bajya bahindura. Kuri Reke ni uguhera ku 160. Gorofa ni uguhera ku 25 kugera ku 60, biterwa na hoteli. Hari na hoteli ifite icyumba cya 80 kugera ku 180, hari ifite icyumba cya 60 kugera ku 180, biterwa na hoteli ushaka, umukiriya arashaka. Reka ndarikira abantu rero kujya baza bakugana. Nagira ngo uduhe nimero zawe. Uduhe nimero zawe ku buryo nk'umuntu ushobora kureba ino video buryo ki, ariko aka kazi utarampa nimero, aka kazi ukamazemo igihe kingana iki ko gutwara abagenzi? Nakoze imyaka 7, uyu nguyu ugiye gutangira 2023 mu wa 8. Ufite umugore n'abana? Ndabafite. Karagutunze? Karantunze rwose, n'abana bakajya ku ishuri nta kibazo, nta kazi keza. Nimba atari ibanga bano bagenzi utwaye, ubu mugenzi umwe ndabona harimo abagenzi bageze muri bararenga 5. Nanjye kameramani, ubu buri mugenzi wese wamuciye angahe? Nk'igihumbi cyangwa 2 bitewe nuko ari hafi. Urugendo twakoze ni urwa 5. Twe ntabwo duca amafaranga tugendeye ku bantu, duca amafaranga bitewe n'urugendo. Ariko birashoboka ko n'umukiriya yakubwira kumvikana, yenda akabaho kunogosiya bitewe n'ukuntu ari kubyumva. Ndagushimiye rero. Duhe nimero zawe ku buryo ubutaha umuntu yanaguhamagara mbere ukaza ukamumunyenga. Nimero zanjye ni 078 75 80 amazina yanjye nitwa Niyonsanga Amani. Hanyuma Visit Rwanda. Visit Rwanda igezweho mu Rwanda hose. Kuko ni u Rwanda rw'umutekano, rw'amata n'ubuki, kandi ugendera kunuza ku nshingano no kugira ngo tugire ejo heza tugatera imbere.
urakoze cyane. Tugushimire rero abakunzi ba Channel Bugerezo TV, nkuko mubibona tugeze aho dushobora kuviramo. Imana ibahe umugisha, turi kuri golfe. Imana iduha umugisha, iguha umugisha wowe wankurikiye. Hanyuma mukunde gusura u Rwanda ni rwinza kandi u Rwanda ruraryoshye. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha.